ngupai janji. Keprok lah kau ke pengantin, keprok mana keprok. Luar biasa ya keluarga besar ya. Nah apa kakang tega Fani Sabilaya. Sok atuh arisan aduh Gusti menilai dia. Tarik Pak Haji. Macok Pak Haji, macok. Alah, tarik Pak Haji. Rusuh. Rungkap sayang ah. Kula ngenteni balik siluar ngupai janji sehidup semati. Ngapa ayo ada nih, wadah. Iya. Ibarat debu iwet manis seba dibuang ampase dimetulan agak kecewa. Oh sungguh kecewa. Tarik Pak Haji. Pak Haji Ayah. Merasa ngabari anggur disengiti bahati. Sor. Sumene saya kurang apa nih Buka Siti. akan tega gawe goyang yo. Ali dia Haji. Kudu honi guri hanya seteni hati. Pengen ditunangi aku turuti maka tega kau dengarkan. Ibu Hajat, kapan Ibu Hajat? Ibarat debu Ibu besan oge ayah Allah. manis seba Puase Ibu Hajat ayah. Sor. Tarik terus Bapak besan ke boy. Ibu besan dah. So.
belajar terus. Tarik Pak Haji. Aho. Siap. Heboh. Ibu hajat, gelis ibu hajat. Buka dikti. Asep. Ibarat debu di metani sebang, dibuang pasir di mekulan masuk ke kecewa. Tahan heula, tahan heula.